Reka tubasuhuze bakunzi ba Iwacu News 24. Tunabahaye ikaze ngo tubagezeho bimwe mu bikomeje kuvugwa hirya no hino mu isi. Turaza kubabwira ko ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi ryatanze President Evariste Ndayishimiye nk'umukandida wazarihagararira mu matora ateganijwe mu mwaka utaha. Mu gihugu cya Mali, President yahungishijwe nyuma y'aho iki gihugu gikomeje kwibasirwa n'imitwe yitwaje intwari iherutse no guhitana Minisitiri w'Ingabo. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamenyekanye uherutse kurasa mu birori by'itangazamakuru byanitabiriwe n'umukuru w'igihugu. Tukiri muri Amerika turababwira ku ruzinduko rw'umwami w'Ubwongereza agiye kugira muri iki gihugu mu rwego rwo gukomeza umubano ku bihugu byombi. Amerika irashinze Ubushinwa ko ikoranabuhanga ryabo ry'ubwenge buhangana. Naho mu gihugu cya Israeli imbabazi Netanyahu yasabye umukuru w'igihugu ku byaha akurikiranweho zirengagijwe. Muhawe ikaze ngo tuyarambure, njye nitwa Mutesi Glory, iyi ni Iwacu News 24. Makuru yacu tuyahereye kuri iyi nkuru ivuga ko CNDD-FDD yatoreye Ndayishimiye kuzayibera umukandida mu matora, nawe ati mbemereye gukomeza ikivi. Ishyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi ryatoreye President Evariste Ndayishimiye kuzaribera umukandida mu matora ya perezida ateganyijwe kuba mu mwaka utaha. CNDD-FDD yabitangaje mu butumwa yatangaje ku mbuga nkoranyambaga. Ni icyemezo cyafashwe mu nama idasanzwe y'iminsi 2 ya komite nkuru y'iryo shyaka yarangiye kuwa gatandatu, yabereye muri seminari nkuru yitiriwe Jean Paul II mu murwa mukuru Gitega. Mu ijambo yavuze ryo kwemera kuba umukandida, Ndayishimiye yarahiriye ko atazigera yimukira abaturage kandi kazakora ibiteza imbere ishyaka n'igihugu ndetse no kubahiriza amategeko. Mu butumwa yatangaje nyuma ku rubuga rwa X, Ndayishimiye yashimiye abamutoye, yongera ati kuko twakoze mu gashima mbemereye gukomeza ikivi, turi kumwe twese kugira ngo umurundi wese atunge kandi atunganirwe. Evariste Ndayishimiye w'imyaka 57 ari ku butegetsi kuva mu mwaka wa 2020. Itegeko nshinga ry'u Burundi ryemera manda 2 zikurikiranye kuri perezida uri mwikamara imyaka 7. Mu butumwa yatangaje ku rubuga rwa X, CNDD-FDD subiramo amagambo ya Ndayishimiye muri iyo nama ashima abarwanashyaka bayo kuko bigaragara ko bari ku murundi mwiza w'iterambere. Ndayishimiye yanasabye abarwanashyaka ba CNDD-FDD gukomeza kwisuzuma mu byo biyemeje n'ibyo baharanira, ndetse ashima ko demokarasi yamaze gushinga imizi mu Burundi. Avuga ko abarundi bishimiye ubuyobozi bubaharanira bugengwa n'amategeko kandi bushishikajwe n'ineza ya bose. Twerekeje mu gihugu cya Mali, bikomeje kudogera aho President Assimi Goïta yahungishijwe. Ibintu bikomeje kudogera nyuma y'aho imitwe yitwaje intwaro yagabye ibitero mu bice bitandukanye bya Mali birimo n'umurwa mukuru Bamako, bigasiga Minisitiri w'Ingabo w'iki gihugu yishwe. Ubu ikigezweho nuko President Assimi Goïta yahungishijwe. Igisirikare cya Mali mu ijoro ryo kuwa 25 Mata 2026 cyatangaje ko ibitero byo kwirukana aba barwanyi byari bikomeje ndetse bamwe bahise bahunga. BBC yanditse ko kuri iki cyumweru tariki ya 26 Mata 2026 urusaku rw'amasasu rwumvikanye muri Gita. Amakuru agezweho nuko President Assimi Goïta yamaze guhungishirizwa mu kigo cy'ingabo zidasanzwe za Mali. President Assimi Goïta ahungishijwe mu gihe hashize amasaha make bitangajwe ko Minisitiri w'Ingabo General Sadio Kamara yiciwe muri ibi bitero by'imitwe yitwaje intwaro byagabwe mu mujyi atuyemo by'umwihariko ku rugo rwe. Ikinyamakuru Al Jazeera cyabitangaje kuri wa 26 Mata 2026. Kuva kuwa gatandatu byatangajwe ko urugo rwe mu mujyi wa Kati rwagabweho ibitero inshuro nyinshi n'abarwanyi ba Al-Qaeda ndetse n'abatuareg. Kamara ni umwe mu basirikare bakomeye bagize uruhare mu guhirika ubutegetsi muri Mali muri kudeta zabaye mu 2020 n'2021. Mali imaze igihe kinini ihanganye n'imitwe y'inyeshyamba yo mu burengerazuba bwa Afurika irimo Al-Qaeda n'indi ishamikiye kuri leta ya Kisilamu. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ukekwaho kurasa Washington yamaze kumenyekana. Umugabo wafashwe nyuma y'uko humvikanye amasasu muri hoteli yabereyemo ibirori by'abanyamakuru ba White House kuwa gatandatu nijoro yamenyekanye ku izina rya Corey Thomas Allen nk'uko byatangajwe n'inzego z'umutekano. Ukekwaho icyaha w'imyaka 31 akomoka mu mujyi wa Torrance mu gace ka Los Angeles muri California. Nyuma yo gufatirwa imbere muri hoteli ya Washington Hilton n'abashinzwe umutekano, yabwiye inzego z'umutekano ko yashakaga kurasa abayobozi bari mu buyobozi bwa Trump nk'uko byatangajwe n'amasoko abiri yabibwiye CBS, umufatanyabikorwa wa BBC mu makuru yo muri Amerika.
Mu kiganiro cyatambutse kuri iki cyumweru kuri NBC mu kiganiro Meet the Press, Minisitiri w'Ubutabera wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika w'agateganyo Todd Blanche yavuze ko impamvu y'iki gikorwa ikomeje gukorwaho iperereza, ariko ko iby'ibanze byagaragaje ko uyu mugabo yashakaga kwibasira abayobozi ba leta bishoboka cyane harimo na Perezida Donald Trump. Blanche yavuze ko abashinzwe iperereza bari gukurikirana amakuru agaragaza ko ukekwaho icyaha yaba yarateranyije imbunda muri iyo hoteli, anashimangira ko atageze kure. Yagize ati ntiyigeze arenga cyane ku mbibi z'umutekano, anongeraho ko bishoboka ko uyu mugabo yaba yakoze urugendo rwa gari ya moshi ava Los Angeles ajya Chicago hanyuma akomereza Washington DC. CBS ishingiye ku makuru yakuye mu masoko yayo yatangaje ko byibura amasasu hagati ya 5 n'8 yarashwe muri icyo gikorwa. Amashusho ya CCTV yashyizwe ahagaragara na Donald Trump agaragaza umuntu wiruka anyura ku bashinzwe umutekano, nyuma nabo bagahita bamukurikira. Mu kiganiro n'itangazamakuru cyabanje, polisi yavuze ko yabayeho kurasana hagati y'abashinzwe umutekano n'ukekwaho icyaha, ariko ntiyatangaje umubare nyawo w'amasasu yarashwe. Umuyobozi w'agateganyo wa polisi ya Washington Jeffrey Carroll yavuze ko ukekwaho icyaha atarashwe, ahubwo yajyanwe kwa muganga kugira ngo asuzumwe. Yakomeje avuga ko uwo mugabo yari umushyitsi muri hoteli ya Washington Hilton aho ibyo birori byaberaga, kandi ko yari yitwaje imbunda ndende, imbunda ntoya ndetse n'inkota. Yagize ati kugeza ubu biragaragara ko ari umuntu wakoze ibi wenyine. Nyuma Trump yashyize ku mbuga nkoranyambaga ifoto igaragaza umugabo wambaye ubusa ku gice cyo hejuru aryamye hasi, amaboko aziritse inyuma, akikijwe n'abashinzwe umutekano ba Secret Service. Ku cyumweru mu kiganiro na Fox News, Trump yavuze ko ukekwaho icyaha yari amaze igihe afite urwango rukomeye mu mutima, anavuga ko umuryango we wari uzi ko afite ibibazo by'imitekerereze. Yongeyeho ko uwo mugabo yari afite inyandiko, anakeka ko yari arwanya cyane ubukristo. Ibinyamakuru byo muri Amerika byatangaje ko umugabo w'imyaka 31 yari asanzwe ashyira ku mbuga nkoranyambaga ubutumwa bunenga Trump bishingiye ku makuru y'inzego z'umutekano. Umufatanyabikorwa wa BBC CBS News wabonye inyandiko bikekwa ko ifitanye isano n'uyu mugabo, ivuga ko yashakaga kwibasira abayobozi bo mu buyobozi bwa Trump guhera ku rwego rwo hejuru kugeza ku bo hasi. Iyo nyandiko ivuga kandi ko nubwo abashyitsi n'abakozi ba hoteli batari intego nyamukuru, bari guterwa niba ari bwo buryo bwo kugera ku bayobozi. Icyakora BBC News yatangaje ko itarabasha kwemera ukwizera kw'iyo nyandiko mu buryo bwigenga, nubwo bivugwa ko yohereje ku bagize umuryango w'uwo mugabo mbere y'icyo gikorwa. Tukiri kuri iyi nkuru kandi, reka tuvuge ku ruzinduko rw'umwami w'Ubwongereza ruteganijwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko byatangajwe na Ambasaderi w'Ubwongereza. Uruzinduko rw'umwami n'umwamikazi w'Ubwongereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rugamije kongera gusubizamo imbaraga no kuvugurura umubano wihariye uri hagati y'ibihugu byombi, nk'uko byatangajwe na Ambasaderi w'Ubwongereza Christian Turner. Aba bashyitsi b'ibwami biteganijwe kugera muri Amerika kuri uyu wa mbere, ariko uru ruzinduko rwahise ruhura n'imbogamizi za diplomasi kubera umwuka mubi wa politiki uri hagati ya Amerika n'Ubwongereza. Byongeye kandi, igikorwa cyo kurasana cyabereye Washington DC mu mpera z'iki cyumweru mu birori byitabiriwe na Perezida Donald Trump cyongereye impungenge ku bijyanye n'umutekano. Ambasaderi w'Ubwongereza yavuze ko Minisitiri w'Intebe Keir Starmer yavuganye na Trump ku cyumweru, anemeza ko uru ruzinduko ruzakomeza nk'uko rwari rwarateganyijwe nubwo hari izo mpungenge. Umwami Charles wa gatatu n'umwamikazi we Camilla bavuganye mu ibanga n'umuryango wa Donald Trump kugira ngo babihanganishe nyuma y'igitero cyabereye Washington. Nyuma y'ibiganiro hagati ya Amerika n'Ubwongereza ku bijyanye n'umutekano, hafashwe icyemezo cyo gukomeza uru ruzinduko nubwo hari impinduka nke zakozwe mu rwego rwo kugabanya ibyago. Uruzinduko rw'iminsi ine ruzatangira i Washington DC, aho umwami n'umwamikazi bazakirirwa muri White House na Perezida Trump hamwe n'umugore we Melania Trump. Imihanda ikikije White House yamaze gushyirwaho amabendera y'Ubwongereza na Amerika mu rwego rwo kwakira ibirori bikomeye bya diplomasi. Uru ruzinduko ruzaba ari uburyo Ubwongereza bugerageza kwigaragaza neza no kongera gukomeza umubano binyuze mu bitaramo n'imihango ya kinyabupfura i Washington, ndetse no kwifatanya n'Abanyamerika mu buryo bw'icyubahiro basura urwibutso i New York. Ku ruhande rwa Trump, uru ruzinduko narwo ni amahirwe yo kwigaragaza ku rwego mpuzamahanga ari kumwe n'abami, ndetse runamufasha guhindura hagati ibitekerezo ku bibazo bya politiki arimo imbere mu gihugu. Mu kiganiro yagiranye na BBC yavuze ko uru ruzinduko rushobora gufasha gusana umubano hagati y'ibihugu byombi. Agira ati rwose igisubizo ni yego.
Ambasaderi w'Ubwongereza Christian Turner yavuze ko uruzinduko ruzagaragaza amateka ahuriweho, ibitambo byahuriweho n'indangagaciro zihuriweho hagati y'ibihugu byombi, kandi ko uwo mubano utuma abaturage babyo baba batekanye kurushaho, bakize kandi bishimye. Nubwo muri diplomasi y'iki gihe batakivuga cyane ijambo umubano wihariye, uru ruzinduko ruje mu gihe kigoye kubera kutumvikana kwa politiki hagati ya Amerika n'Ubwongereza. Trump yanenze cyane Keir Starmer kuba atarashyigikiye Amerika mu makimbirane yayo na Iran, ibintu byateje ubushyamirane hagati y'ibihugu byombi. Icyakora uru ruzinduko ruzabera i Washington DC, New York no muri Virginia, rugamije kwerekana ko umubano w'ibihugu byombi warushaho kuzamurwa. Nyuma y'ibirori byo kuri uyu wa mbere muri White House, biteganijwe ko umwami n'umwamikazi basangira icyayi na Trump n'umuryango we, nyuma bitabire n'igitaramo cyo mu busitani kizahuza abantu bafite aho bahuriye na Amerika n'Ubwongereza. Mu yandi makuru, Amerika irashinze Ubushinwa kuyiba ubumenyi mu ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangana. Umuyobozi w'ishami rishinzwe ubumenyi n'ikoranabuhanga mu biro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Michelle Cratio yatangaje ko inganda zo mu Bushinwa zikomeje kwiba ibishya mu ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano bihangwa n'inganda z'Abanyamerika. Michelle abinyujije mu itangazo kwa 23 Mata 2026 yavuze ko Ubushinwa bwakoresheje konti mpimbano zibarirwa mu bihumbi kugira ngo zidatahurwa muri ibi bikorwa bw'ibisha. Ati bakomeje gutegura ibikorwa biba ubushobozi bw'ikoranabuhanga rya AI bwahanzwe n'Abanyamerika n'ibishya bahanga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa bimaze igihe bihanganye mu bijyanye no kubaka ikoranabuhanga rya AI rigezweho kandi rifite ubushobozi buhanitse. AI iri ku isonga cyane n'ibigo by'ikoranabuhanga mu kongera umusaruro no kwihutisha akazi kurusha uko umuntu yabigiramo uruhare. Mu kwibira ikoranabuhanga bivugwa ko hari kwifashishwa uburyo buzwi nka distortion bwo gukura ubumenyi mu bigo bya AI binini bukabwimurira ku bito. Bivugwa ko distortion yakoreshejwe mu guteza imbere ubu buryo bw'ikoranabuhanga rya AI, ariko ibigo nka Anthropic na OpenAI bikagaragaza ko bubabangamira kuko butuma byibwa cyane. DeepSeek y'Abashinwa ijya gukora nka OpenAI ni kimwe mu bigo byashinzwe cyane muri ubu bujura. Muri Gashyantare 2026, OpenAI yabwiye abagize inteko nshinga amategeko ya Amerika ko DeepSeek yiba ubushobozi bwa ChatGPT mu guteza imbere ikoranabuhanga ryayo. Muri uko kwezi kandi Anthropic yavuze ko DeepSeek n'ibindi bigo byatangije kwifashisha ubushobozi bw'uburyo bw'ikoranabuhanga rya AI bwayo buzwi nka Claude mu gutoza ubwayo. Mu gihugu cya Israeli, imbabazi Netanyahu yasabye perezida ku byaha akurikiranweho zirengagijwe. Perezida wa Israeli Isaac Herzog yatangaje ko azita ku mbabazi yasabwe na Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu ku rubanza aregwamo ibyaha bya ruswa, igihe uburyo bwo kwemera icyaha buzwi nka plea bargaining buzaba bwanze. Ni uburyo ushinjwa yumvikana n'ubushinjacyaha akemera ko yakoze icyaha, nabwo mukamusabira igihano cyoroshye kuko atagoranye. Mu byaha Netanyahu ashinjwa harimo kwakira impano z'agaciro gahambaye mu mafaranga, divayi n'ibindi bikoresho bihenze biturutse ku bacuruzi bakomeye mu buryo bwo gushaka indonke cyangwa inyungu zihariye. Netanyahu kandi ashinzwe gufasha zimwe muri sosiyete z'itumanaho kubona inyungu za miliyari, nazo zikamufasha mu itangazamakuru kugira ngo abone inyungu mu bya politiki. Uru rubanza rwa Netanyahu rwatangiye kuburanishwa muri Gicurasi 2020, rugenda rwimurwa bitewe n'impamvu zitandukanye, cyane cyane harimo izagaragazwaga n'uruhande rw'uregwa zo kubanza kwita ku bibazo by'umutekano w'igihugu mu ntambara yari imaze igihe muri Gaza. Mu Gushyingo 2025, Netanyahu yasabye imbabazi. Mu mategeko ya Israeli, perezida ashobora kubabarira uwahamijwe ibyaha, icyakora nta hantu amateka agaragaza ko umuntu yababariwe akiburana. Perezida Isaac yavuze ko uburyo bwo kwemera icyaha no koroherezwa ibihano ari bwo bwiza kurusha ubundi. Mu itangazo yagize ati perezida yizera ko mbere yo kureba ku mbabazi zasabwe hagomba gushyirwa imbaraga mu bwumvikane bw'impande zombi, bigakorwa urukiko rutabijemo. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakunze gusaba Perezida Herzog kubabarira Netanyahu. No muri Werurwe 2026 bw'intambara ya Iran yari irimbanije, Trump yabyukije ingingo. Biteganijwe ko muri iki cyumweru azasubira mu rukiko. Niwe muyobozi wa mbere ku rwego rwa Minisitiri w'Intebe ukurikiranweho ibyaha. Amakuru uyu munsi tuyasoreza ahangaha. Ibiganiro kuri Iwacu News 24 byo nakagaruka naho ubutaha mu bindi biganiro.